أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله ربي واتوب إليه. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على سيدنا وأهل بيته الطيبين والطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله علي ولي الله. يا ربي يا حق يا رحمن. لا إله إلا الله أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد رويتين أهل بيت رويتين طريقة ذات رويتين الفاتحة والصلوات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Elhamdülillah, Allah eske, emi zahvala, elhamdülillah, berallasamo, Allah eske, nikaske, avereske. O salavatiya, o selamia, bičev govena, amarenaj, manglesem ljudija, pekambereske, kovasojta osvorivo prvo rujeja, a posljedno avam eteneja, leskere čisto tahira hlibejteske, taj leskere šukare hasabenge. O salavatiya, o selamia, bičalale evliyenge, biçalaya erellerenge, biçalaya penco ala vaske, biçalaya deşudu imamenge, deşudu viranenge, deşuçlar masum yapak, şehit ya eftavar deşudu ceneki kerbela sugere ya Rabbi, lenge kalbestar salavat ya biçalaya. Abdüzülük tema, kya semana predalen, sekoya subota angeter o zikri isyamene tipi, kira ya yek sohbeti, kira yek muhabbeti, Adalea sosari ne oprega maškaramende siklovaja keste. Akea tema, pošto nakagemo ciklus starošerijatskog učenja, od akavadive, od akea subota predalen amenka počina je njegov ciklus na učenje, odnosno tarikatsko, odnosno marifetsko učenje. Kod ova tarikatsko marifetsko učenje predalen ka ovelamen disave adabija kova so na neko šerijatsko učenje, ma davajtalo put normalno. Soskitalo put normalno, a da neske soske i rastika maškaro šerijatsko fiko, šerijatsko učenje, hem tarikatsko marifatsko spoznanje na ne isto. A da neske me put mangava, amen oprela, sosjem sledbenik ako tahli bejtje, so sledinaja, pekamberes skoro sallallahu veselem eskere familija, hem so sledinaja kale Allah eskoro, čisto pravo, Drumo, akea i prvo tema era predalen hasta que transibilite que era moveti. Predalen mora te jana sve od vas biti. Ako mangaja tova dervišija, ako mangaja tova putnika duhovnost, putnika Allaheske kod drugo, amen predalen ka mora prvo te naka, Tari početno faza osjetili, ali mora prvo tečana sve od vas si bili. Sve od vas si bili. Predalen, si bili kod tarikatsko marifatsko učenje i kirila i put pari uloga. Ko Kurani si put ajetija, kola so piši jebaše osi bili. Me avdive od vinjutuminge dešupanč ajetija koja su o Kurani potvrdinela kada je tarikatsko faza, odnosno spoznaj o marifetskom.
Ali mena ete që ti naftu më nge soat la dhe shumam për shtëput vreme ka na qëll, ka që ti naftu më nge disave ajetja so Allah Gjeleshane u muklarën e pejkambereske sallallahu alaihi wasallam, au pejkamberi për në singjale, elhamdulillah për shukare hasabenge, e për khlimitiske. Hem odoa ajetja e tale panda, to notirinena, panda e tale važna, ko islamsko životo, em ko razvoj i islameske. Predalen, sve odova si bili. Mora tajnova Olafi si bili poteknula da rostara persijski reč su značinila drumo e Allah. Si bila talo drumija. Sratel mustekin čisto Allahov put. Sači ko te nanakaja predalen talo drumo e si bileske. Sači ko te naprijaja opani e si bileskor. Ame našti kuvaja, hem našti ahlovaja, ospoznaj e sratel mustekin. Значи, осипили тало преобразно друмо, ќе вола преко сратен мустакин. Сратен мустакин и тало чисто Аллахово друмо, кола со накенале само о мумина. Окола муслимана, кола со праведна, окола мануша, кола со теле правоверника, кола иншалла, канакен о сратен мустакин Аллахско. Е пут интересно бути, соске мора ашико тело сибили. Преданен ашико тове тали пари метено. Ашико е Аллахеске тове баро мекаме, кадашаре. Ашико тове келай пут бари улога кото имани. Ама о ашико хулагала пес кодујче шитија. Ашико кова со наде крунисимо, хем ашико кова со итало крунисимо. Е јеке ашикоскири круна кајланени тало осибили. Когда ек мануш каприел опани е си билескере тајнакоро, овто да ни тало ашико причатимо или ашико ишарети. Мукјареске ишарети, а далеа со ке Аллахеске котруно, о Аллах осветлинела перахметеа, одоле ашикоске отрумо, сачи коте на начала, одеа фаза е си билески. Си били те наке, мора да хајдове о лезети е ашико коскоро. O lezeti e ashiklu koskoro talo o kamipe Allah eskoro. Asa predalen o Allah so sporinga ki dune o batini hem o zahiri sporingale taro ashki taro kalbi. O Allah prosine ashiko korkori peske hem o doleske so sporinga aj mamenda o ashika si jem ашки и сјамен љубав према ко Allah со створинга, саква со шајтетика, ема кога со нашите створинга. Предаре, ко трабала кава си били? Со значинела кава си били? Дали му клосине пекамберенја кава си били? Валлај куранско потврдимо, о прво си били, о прво покајајне, o prvo estagfurla, o prvo tövbe, o prvo istiaza, o prvo istihvari, amarotat o Adem aleyhi selam kergale. Sači kod o Adem aleyhi selam na kerga istihvar tövbe, o Allah na kergale saf. Pa posle dobinja o mekami Adem Safiullah. Musa aleyhi selam. Sači kote o imami o Hidr alaihisselam na angaleske panitaro kevse sui ona gelo saranda veš te piloti pup em te shirinol e Allah eskoro o ekipe o ihlas. Isa alaihisselam. Sači kote o emin Džebreli na angaleske panitaro kevse sui o na počinjate propovodinol. O Isa o Muhammed sallallahu alaihi wasallam amaro pejgamberi nebiullah. Sači kote o meleko ki pen ki bratučetka kočer, ke ilmi hanake. Na angaleske o zemzem suite prijel, on najkrekja miračnu po kardašare. Muhammed sallallahu alaihi wasallam ko fizičko stajne, sar manuš, sar insani, su sine taro rat, hem taro mas, hem tari godi, hem taro aški, hem taro nefsi dune ekoro, o Allah Celešanehu muklareske melekot, Pema kerga ale tuke biçalga tuke o Allah ya Resul'a kapani te piyele te nurlinel to kalbi te nurlinel to fikri soste akana o Allah acıkerilla tutu toveles pro misafir ama ya Resulullah nasamo o Allah
Tukaj na to samo šelo pišu štarila repejkamera soale açıklayın. Sao melekya ya Resulullah tukaj na to. Ama saç kote na pila silsiles koropani ona kerga miraç. Ona kujako mekamia. Tikena ni soznačili je sibili terale kašiko. Čiko te je kašiko narela sibili naždi kuvala ko mekami na tajnosti, ko mekami na duhovnost. A daleske, ten doitalo sekole transparenteske, sekova dervişikova somangila tovol, sačiko te nanakila taro saranda dive pokajajne. İstiaza, istihava, tolbe, zikri, omnaždi kuvala ko mekamija, esratel mustakineske. Omnaždi kuvala ko mekami zakletvake. Omnaždi kuvala ko mekami beateske. A dalektalo jek adabi. Ama preljanem, akale sibile isile leskere adapia. Sibile isile leskere adapia. Kola je tale leskere adapia? Prvo adapia. Iskreno te pokajno pese Allah eske. Iskreno. Srceno, kalbeno, umski, razum, intelektualno. Pokajne na Allah Đeleđelaluhu, pari puti. Duito, adapi, sibile skoro. To ponizno, kibarluko ma to vele. Ponizno to sekaske. Trito, saborljata. Štarto, namazi. O namazi mate mukele. O namazi te kaldina. Panšto, istiaza. Šofto, istihvari. Eftato, tolbe. Oftato, zikri. Jeke si pilčija, jeke putniko, ko si pil, ko drugo Allahske misli ofto adapija. Akala ofto adapija, kajlalen, koji mangela tili si pil muati kerene. Ako ne kerjale taro akala ofto adapija si pili, urela pale tere pale ko saranda dige po pokajne vala peski. Vallahi ja geri tamo. Svoju ja vero si pili, simbolično kao akiratu mi, arakina per duju drađa. Duj hakimja manuša ko drumo. Емо јеква керла, абе пралате початок нешто вакака. Sve od ova su italo sabale so pirila ko štarpre, ručko ste pirila ko duj, a rađate pirila ko trimpre. Sojakala so sabale pirila ko štarpre, ručko ste pirila ko duj, a rađate pirila ko trimpre. Aka vam mu reko, kolega skoro, amal, hakimja manuša, alimja manuša, učitelj manuša, vatla jara bi vakila meka. Kala me odgovori nafke, ama tu da ko odgovori na manje prašanje. Wallahi vakir ga to odgovori na manje to, a kala me odgovori nafke to, inšallah. Vakir ga šun, jek maksimi kedavila ki dujnaja si plola te piril pošten pre. Koga vazi nela. Oduj to o maksimi keda si plola te piril. Odri to ked pirola lela peske jek čo, jek kaš, jek baskoni. Sašaj tu tumačina akava mudrost, akava hakimluko ko tarikati, ko duha učene. Wallahi, ko si bili jek manuš pirela lazinela. Sači ko te nasiknola te bešel ko pre. Kada ka siknol ko pre te bešel, ka siknol te pirel, pa taro piriba ka prestal te prestal. Ama o životo ked ka si kavele, ked kol hakimi mudro, džanlo, poznavco, ka pirol, Kaparno balaneskere, tegani kavajnanineske kaš, tegani kavajnanineske jek, pastoni ljane svakere hasa. So sekola pekameda, sekola evlije, pirge hasencar, kaštencar, pirge. Odovatalo o marifete kare muhabete. Tu i to, akana kavakla, eyvallah, Allah'ın ne koltuke, nema cevap. Akana šalje vakirga, mete pučavtute nešto. Buyurun kardeş. Sašaj vakirga irat avel, a odivete na ovo. A sašaj odivete avel, a irat te na načal. Sašaj. Šaj o kam ti krol, ako nali mesečino karavnuku. A šaj li pali o karavnuku te avel, ako nasine i mesečina. Dik. Ja vakirga pod čužo interesno prašenje vakirga postavlja me kao kratke tu je muhabetenca vakirga. Šaj li vakirga ti tuk te vakire mange? Kada tu kala tu te sikave mange ti tuk, te kada tu kala tu.
Валлај вакеламе само шајто осети на вода тук. Ама те си кавала тук и тук нашти. Па шајто те вакерема ги тајна, сока равала пе маш како канмидем ки месечина саркволи Ирак, ко дивем сарквола одивек Ирак. Кетка вакерема ги ту, со значинела, терекема ги дукате дикави тук сарличинела вакела, метега никол годнав ки тајна, саро одивек кола Ирак, сај ора Ирак кола одивек. Maşallah, Allah tu predagra von gepes, ci ti gepu maro drugo. Tu nena po sveto širinena o mudrost, širinena o hakikati. Allah je skoro, o mudrost, Allah je skoro. Vallahi prelaren, si bili tali je kruna je kjaši koski. Zaša ja dava menta kana sakla lafija su ovake tu mi ga kao pravo drugo, kao pokajanja, kao iskreno. Zaša je amen, a je te vakerali. Prelaren, daj ova je puti. Секоја пути со мангаја те керала кон духовност, кон марифети. Ма мислим дека е тало марифети, измисли ги макла новчара од вај марифети. Направи даден од вај марифети на нет. Или измисли ги макла столица од вај марифети. Направи даден. О марифети тало спознајне. Марифети тало спознајне те пенџаре туте ме Аллахе. А од тарикати, тарикати е духовно спознајне, духовно путување код Аллаха. Тарикатот нема риечи, тарикатот нема историја, тарикатот нема знаење. Тарикатот е само работа и достигнување на степените. Тоа е тарикат. Тоа е марифетот на тарикатот. Сачикот е на алјовеја, кала тој букјату на штико си били кувеа. Пут јасно вакерла ми неко Курани. Окоа мануш, кога со кълдинела намази, оли силе јек степен, кога со верувнела ко Аллах. Окоа мануш, касо и си више степена знајне, оли силе више степена кој иманде. А е теа, потврди. Омеками е тале призната хаши ко Аллах Джелешаниу, те нове признато омеками, са шајто прстенен еврија. Са шајте постојен Еренија, са шајте постојен Газие, са шајте постојен Азретлие, ако на синодова степенување, ако на синодова учење духовно ко Аллах Джелешаниу. На незадоволно и јак само те дикело од вас ушајте дикело предарено. И јако задоволно те дикело од вас унашите дикело. Тове светилка ки темница, тове момели ки темница, ту достигни њан, машаллах, рахмети, Аллах ескро. Туто Аллах кудрети чика машкар туте. Ем лесте, перда и си сами сам. Машаллах те доресе ишаллах, код ваме камисари го предам. Прво ајети, кајдане кад читинав туме гетарам, але фуркан ефтавар дешто ајети. Вакерала га, аузу биллахи мин шейтани раджим, бисмиллахи рахмани рахим. Али околенге, кога со покајне напес, hem počminena te veruinem, hem šukar te lakerena, o Allah lengere pilače bukja, ko šukar iranela, a o Allah tano baro afecija, em rahmecija. O Allah tano baro afecija, em rahmecija. Furkan sura, eftamar deškur. Ajeti vakelamge pašo pokajne, sar o Allah preko amaro pokajne, amare pilače bukja iranele, ko šukar, inšallah. Тујто ајети пушу за вакералале ки кафсула бишвијек ајети. И свако ќе дочи са ним водич и сведок. Хем сари нека вен водичеа, хем сведокеа кориманде. Саркавен водичеа, хем сведокеа. Кој тало два друмо со кавел водичеа, хем сведокеа кардашанен, преку сипили, преку истихфари, преку толбе, преку искреност, хем са одлабукја со вакеркам. Јавер ајети кајане со вакела ки Тауба сура дешвек ајети бисмиллахи рахмани рахим вакела јар. Ако Ола пишмани уле, хем ибадети керена, хем зекати дена, олајтале прајлатане туменге кивера. А амен, од доказија објаснинаја е манушенге кола сојтане разумно. Кола сојтало разум. Секоја прал, аменге, кола сока прифатинело покајање, емо искреност, капоцно те вернал ко Аллах, ови аменге прал ки вера, ама од доказија Аллах со му клетало само е разумно манушење. Јавер ајети, исто, бушу до со вакерла јар. Каз о Аллах упутинела, ко друмија си билја изарања. Е спаси баскере,
Хем окола кога со дена пестарса, дешајте овен лендар о Аллах задоволно, ов пире војлаја, камипаја, и калелален тари темница, чивелален ки светлина, хемо право, друмо, ленге си кавела. Каске си кавела, Аллах, право друмо, прелялен. Окола мануша, кола сока, упутинерен о Аллах, ама олада кој сока маген, олада која сока ден товар ден упутинерен о Аллах ка прифатинерен, хем ка чивен го спази. Јавера ајети со вакерела, адама си неки мајда, дешо шовто ајети. Јавера ајети со вакерела, ки пекара сура, шелу шовар дешто. Као простинав само околенге, кола со котов беперена, хем по пошукарджана, јавно, хем тајно, а ме приминава покајне, хем ме сиум рахмеджија. Машалла, дишо шужа кава ајети, пекара шелу шовар дешто. Као простинав само околенге, кола со котов бе каперен, а кетало си били. А ке си били прелярен, сарам да диве со аваја кој стај фулак и стаза котов бе, а ке каске ко простинал. Јавно им тајно Аллах ко простинал. Јавно им тајно. Опучи бе са ко простинал би Аллах тајно. А јавно, джане, например, огюнери до муслимани, машалла, со шукар, кълдинила пе панджеркате намази, джала зекати, джала ки джамија, джала ки текија, о шеријати мангела, о тарикати мангела, коте со шунила намази, прво пушено чивла ки сежда, коте со шунила зикри, прво ля и Аллах вакерела, машаллах, со промени галева Аллах, елхамдулиллах ески. О Аллах примилјот, о Аллах примилјот скоро покајне, соске си не искрено, соске си неле сапари, соске си неле ахляко, о ахляко кирела, будбари блога, опакева. Дешка, Бекара сура 222 ајети вакерела. О Аллах, чачи паске пут мангела околен, кола со често покајнена пес, ем чистонен. Тик. Шужа ајети. Бекара 222 вакерела. О Аллах, чачи паске путе мангела околен, коле со чачесте покајнена пес, ем чиста. На чиста прелале тураваме колделя ки машна на дженава со чиста. На. O Allah rodela mendar čisto ki duša. Ама керла кате емо коленге кола со ѓунаја керена, ем колкури песке грешинена, ако се тинге пес е Аллахеске, ем афедлуко родена, ем дова керена, кој би ја веро простинела осемо Аллах. Машаллах. Али Имран 135 ајети, виква керла, емо коленге кола со ѓунаја керена, хем коркори песке грешинена, ако се тинге пес е Аллахеске, хем афетлуко родена, од ем дова керена, кој би ја веро простинила осем Аллах джеле джелалеху. Ја верајте вакерла, окола соко Аллах пакена, хем зорале гори лесте и керена пес, о Аллах сигурно копиро рахметјем благодатија кен гарелен ко право друмо, си бил срател мустеким кингарен оно Аллах, ама каз, околен, кола соко Аллах пакјана, хем зора лесте керена пес, хем кола соко благодати Аллахеске мангена, о Аллах ка правелен ја друмо, кори песте ка упутинелен, о Аллах ка правел по друмен, кори песте ка упутинелен, ка нурлинелен, од ова ки Ниса, шелу ефтава дешу, важно, аети. Емо последно ајети имате за Америнавту ме прелярен валла и си пут ајетија шуже, али ме кала пирингюмнен о ударна ајетија, кога со потврдинела осибили јеке аши коскоро. Кога со потврдинела ајетеја, со значиња омануште прелко товбе, со значиња омануште олко естакфула, козом о Аллах ко Курани уважингјале ома си били, телелек мануш, козом и бари улога си буди телелек мануш. О последно ајети ма клапе, ме сигурно опростинава околенге, кола со покајнена пес, хем вернике овена, хем шукар дејла керена, хем пала од ова ко право друго джана. Машаллах, а кавајте о Таха сура овтова дешу тујто ајети. Иншаллах, крајларен. А кала ајетија Аллах керена веске со укунгемлен, авдиве о Аллах иншаллах ка чивелен ко амаро калби,
Качи велики амари годи иншалла. Тешајте астаро право друмо е Аллахеско. Тешајте ова ашика е Аллахеске. Тешајте алова о меками е сибилешко сојтало. Јер во сибили меками преларен на не ни тикно, а ни паре пут учо. Јек сибили тало и почетно тајна е духовнесте скере до Москва. А данеске е рад о Аллах ангана сиби преларен. Авдие панч е рад панч прайла амаре телен сибили. Текуве ко право друмо е Аллахеске. Тавен ко тобе иншалла о Аллах негоро нијети капуника керел. Кога со тумен авдие барабар манцар. Е Аллах е меле концар. Сведоќакове. Ка сведочина акале панџе терне чавенгоро. Имани акале панџе терне чавенгоро. O kamli peko Allah hem sarine dova kakera o Allah te prihvatila soske prelaren ki akaja deneštica koja kava sveto kova svoj talo preokapčimo budi paro ter nema nušate aven kodin islami budi paro ter ne čave ter nema nuša te prihvatila din islameske ama vallaj me čestitinava poviše eternenge со прифатинено ислами со сколајтале лулути со цутинена а Ола каци демпетаре дујнаја кере украсија каци демпетаре дујнаја прошери хем кастарен е Аллах ескоро камипе машаллах о Аллах иншаллах негоро нијети кабули нека кера бисмиллахи рахмани рахим садакаллаху алазим субхана раббика раббил иzzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi el-Fatiha.